ekyogemesi ate wogemesi Ojo making nga machine eyo evugibwa mukazi era okabona kali otikyalani osobola okati amakuka asobola okubandika kolaki akamashini ako iwe olijafuna makanso olijasala okuntu obulayi kati kugenze erife tukwatirira machine nga wewe unaona kuweka tasobola kwenda kwa oyenze so mbali bisango jangweno wala muko eka salad dish. yana maiga Yona maiga. Tutamu langi. Ngawe gali. Bili natural. Bili beautiful. Wow. Bili long lasting. Bili cancer free. Tujua mlabe kwa machine elevator.
okukola ebyokuluka ebyemikono n'ensonga lwaki twatandika ekibiina kino tusobola okwebeesawo. Twatandika nga tuluka ebintu ebyendawulo nga tukozesa ebintu ebyaife ku bwaife, local materials, nga tuluka ebiibo, door mats bye basimuliraku ebigere, tuluka emikeeka, tuluka table mats bata ku meeza, nga tukozesa ebyayi, ensansa, obuso, ensigo, kwegamba ebintu ebyo ebyaife ku bwaife. Aye wokoze n'empapula wandigire wakola kawohoni wasoma namubuuza nti kawohoni niki, yakuba ati abikwatagana n'amayembe g'ente, namukoba nti nda kujja, era n'atoola emitwalo 10 neeyunga ku bandi twajja mu Uganda Industrial Research Institute. Twasoma enaku 5 navaayo nga nfunyeyo bu products bwe nakolayo obutono buti key holders ne earpins. Naleeta mu group yaffe na sharinga ne banange nabaka nti bana bintu bino bibino aye birungi tubaye tubonanga amayiga nga gawuna bagasuulere gandi gabamu enengeri aye gava mu zaabu uno tukole tutya byetagisa byuma. Twatyama twayiya twalowooza twafuna omukyali yatuwandikira proposal yagimala twagisomamu twafuna mu copies. Twatambuza copies edo mu ba politicians, mu makampuni, mu b'emikwano, aye titwafuna mukisa gwa muntu yenna kutuyamba. Noni yangeje tunabaawo waba mukwife tuli balwale bakawuka mu bana mwandu mu bamulekwa mulimu ne bamama baife. Mpeza no tukola crafts ebyemikono. Kiseera kino tuli kukola byamayiga gante ebyamayiga gente baza Katonda olwakino kyetutuuse gavumenti yatake Makadaga Namutamba Iseife Kyabazinga okutufunisa omukisa guno n'okutuuka okufuna ebyuma bino. Tubaire mu kwetaaga, tubaire mu bugubi, aye twongera okubasabira naife kabiri bongere okutuyamba kuba obwetaavu era bukaaliwo. Tusaba Kibumba bongere enkabi abatukuumire. Twakosebwa ino ng'okwetaaga kungi ate ng'ebiseera ebyo abantu baife baali bakatuboola nga batweta mirambo gitambula. Kale okwetaaga kwali kungi n'enaku yali ningi nga batusindika bwere. Amaina ninze Mugaya Ufuman. Mugaya Ufuman. Nga oliji bonna amusooka yafeera era akugiyiya yiyo okuba nti tusobola okubaawo netutembeere. Olina asooka oba otyaime onige buti obuzibu bwe bwida kayo ojjanga okuniga eno ng'eno bamaze okusala oli bona obuzibu obona obuli awo. So kuti n'obuzibu bw'amashini era buti eryawo ebisokonkolo byere ebola. So mwalimu sana machine edijjokola bitya? Twali tusabye machine nga kiba kisoboka tufunire Fred so machine nga digitalized. Ekyo twali tukisabye mwasaba n'eyindi yaki? Twasaba mota, twasaba n'eya baton. Kuba amapeesa gano getaaga nga tuba tufulumya amapeesa nga katugeze olunaku tufulumya amapeesa 12. Ekitegeeza nti tuyina kuyisa amapeesa gano n'omuntu wa wansi asobola okugagula tusobola okuyambaku omukazi ali wansi ere ne bamulekwa katukobe nti peya tube tugitunda 3,000 tuyina agitunda enusu 2. Buti enusu 2 buli omu ayida asobola okugula amapeesa age peya enusu 2 tindagula amapeesa 14. Tulina ebyalaani bingi abatunga amayunifomu bangi abatunga amagomasi bangi tusobola okufulumya amapeesa ago mu varieties twasobola okuba nga tweyemerezaawo essebo. Iza kitabirozi nga nebaza Katonda olwa kino kyetutuuseeko olwaleero era nebaza baba Kyabazinga mama Kadaga mama Ifono Namutamba minisita tumwebaza nti bebali kutwenda bebali ino bebali kwenda bakaire bebali kwenda baana mwandu bebali kutulowoozaako tubebaza nti bebali ino bebali yala tuli basanufu emirundi gye tutayidi
era tusaba busabe nti Katonda ayongera okubagabirira era ayongera okubawa omutima ogw'ogwendeza abakaire ni baana mwandu abawa omukisa. Kweyanza nti baba webale kyabazinga abusoga yebale irala nibo babaire nga bakoze bona tubeyanza nti mwebalire irala mutatoola okwo era mutufunire n'akatale tutunde ebintu kuba katale kafunika nife tuna sukali tunwa buli kimu nga tuli basimu Dr. Sembera ku pakati.